n'umwanya w'amakuru ariko mbere yaho reka tubanze tubabwire zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kwibandaho. M23 yategetse abaturage basahuye ivyabo kubisubiza mu mujyi wa Bukavu. Abatuye i Goma bo basavye ko ingabo za MONUSCO n'iz'u Burundi n'iza SADC kuva muri Congo. Burundi hakozwe umukwabu wo gufata abanyarwanda n'abanyamurenge. I Burundi kandi imitwe y'inyeshamba 5 yari ihuje ngo igwanye ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Ikaze n'amakuru mwateguye kandi mugiye kugezwaho na Nkunda na Dusere. M23 yategetse abaturage gusubiza ivyo basahuye. Umutwe witwaje intwaro wa M23 wategetse ko abatuye mu mujyi wa Bukavu muri Republika ya Demokarasi ya Kongo basubiza abagenzi babo ivyo babasahuye ubwo ihuriro ry'ingabo za RDC ryavaga muri uyu mujyi wa Bukavu. Hagaragaye abaturage ndetse n'abitwaje intwaro basahura amaduka menshi ndetse n'ingo zisanzwe. Mu vyigwe cyane harimo ibyamirwa ariko vyagaragaye ko idasanzwe kaho umuturage yasahuye isanduka yo guhambamo ayishira ku mutwe maze akajana iwe mu rugo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye PAM rishinzwe ibiribwa PAM naryo ryatangaje ko ububiko bwaryo buri Bukavu bwasahuwe bukavamamwo ibiribwa n'ibindi bitandukanye byo gufasha abatishoboye. M23 igenzura uyu mujyi kuva ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Yasabye ko abasahuye ibya bagenzi babo babisubiza fona bwangu. Bigaragara ko bazumvise baranavyubahiriza. Amashusho yafashwe abasahuye amaduka yagaragaraga buri wese asubiza ivyo yatwaye. Abaturage nabo babashagariye babavugiriza induru. M23 yasezeranyije abatuye muri uyu mujyi wa Bukavu ko izabarindira umutekano hamwe n'imitungo yabo babeho mu buzima bwiza butandukanye n'ubwo babagamo mbere ubwo wagenzurwa n'ihuriro ry'ingabo za RDC aho bishwaga bagasahurwa bagafatwa ku nguvu. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu mujyi wa Goma. Abatuye i Goma basavye ko MONUSCO, ingabo z'u Burundi ndetse n'iza SADC kuva muri RDC. Abatuye mu mujyi wa Goma bazukiye mu myigaragambyo ku minsi 17 y'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka turimo basabaga ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO n'iz'u Burundi iz'umuryango wa Afrika y'Amajepfo SAMIDIAS kuva muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abo baturage bavuga ko ingabo ziri mu bigo za MONUSCO zirimo iza RDC zishobora kubahungabanyiriza umutekano bityo ko zikwiye kukivamo zigashikirizwa abagwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 kugira ngo batekane. Bati abasirikare ba FARDC bari mu bigo bya MONUSCO bashobora kuduhungabanyiriza umutekano. Turasaba ko ziva muri ibi bigo bakamanika amaboko kugira ngo tubone amahoro. Abanyekongo bakomeza bavuga bati ikindi dusaba nuko ingabo za SAMIDIAS n'iz'u Burundi n'iza MONUSCO zitaha iwabo. Ikibazo cyacu tuzacika muri twenyine abanyekongo. Mu bundi butumwa bari bafite harimo ubuvuga ngo Perezida Felix Tshisekedi wa RDC adashoboye kurinda umutekano wabo bityo ko akwiye kuva ku butegetsi. Abagwanyi umutwe witwaje intwaro wa M23 bagenzura umujyi wa Goma kuva ku minsi 27 y'ukwezi kwa kwanza. Abo mu ihuriro ry'ingabo za RDC bahungiye mu bigo bitandukanye bya MONUSCO kuva uwo munsi, abandi bamanuka muri Kivu y'Amajepfo. Kirigoma nuko amasomo yafunguye uyu munsi nyuma y'uko M23 yigaruye umujyi wa Goma. Iminsi iri mu mujyi wa Goma kuri akazi rimwe nibwo bwa mbere mu mujyi wa Goma hagaragaye abaluraje nyuma y'aho M23 ifashe uwo mujyi wa Goma. Ikindi nuko M23 yavuze ko igiye gufungura porte cyangwa se ibyambu bihuza Goma na Bukavu bizoza bikora amasaha 28 ku yandi. Reka amakuru yacu tuyakomeza mu Burundi. Mu Burundi hakozwe umugwabo wo gufata abanyamurenge n'abanyarwanda. Leta y'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura ninga ku minsi 16 yakoze umugwabo udasanzwe wo guhiga bukware umunyarwanda ndetse n'umunyamurenge. Ni nyuma y'amagambo Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste ahamagarira mbonera kure n'abaturage muri rusange kwitegura. Avuga ko u Rwanda ruri gutegura gutera u Burundi. The New Times ivuga ko abafashwe burijwe imodoka ya polisi bajanwa Gihanga Bubanza baja guhatwa ibibazo. Bafatiwe mu Cibitoki, Buterere, uduce twiganjemo abavuga ikinyarwanda gusa. Ntabwo hatangajwe umubare nyirizina w'abantu batawe muri yombi. SOS Media Burundi ivuga ko kandi hari abagande 4 nabo batawe muri yombi ahitwa Rumungi bafatiwe muri hoteli. Mu butumwa yashyize kuri X, Perezida Ndayishimiye yavuze ko u Rwanda ruri kugambira gutera u Burundi ndetse ko yagiranye ibiganiro n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda kuri iyo ngingo. Aya magambo kandi yaje akurikira ayo mugenzi we Gatoni Rusine Guye
anenga ibyo yita abaturanyi abanyarwanda bagize icyo bavuga ku butumwa bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubutumwa bwe bwanenzwe na benshi biganjemo abo mu Burundi bagaragaza ko batarimo ubunyamwuga mu bijyanye n'umwanya ariho, ndetse bamusaba ko yabusiba ubwo butumwa yashyize kuri X. Imitwe y'inyeshyamba itatu y'abarundi yihuje ngo igwanye ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Umutwe witwaje intwaro wa FRB abarundi watangaje ko wihuje na APR ndetse na EPF kugira ngo igwanye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Umuvugizi wa FRB abarundi Major Mugisha Job yasobanuye iki cyemezo ko cyafatiwe mu nama yahuje imitwe y'inyeshyamba muri komine Misigati, intara ya Bubanza ku munsi ya 16 y'ukwezi kwa kabiri. Major Mugisha kandi yasobanuye ko iri huriro ryafashe izina risha FBL abarundi. Major Mugisha yasobanuye kandi ko iri huriro ryafashe izina risha ryitwa FRB abarundi kandi ngo ryiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo rigwanye ubutegetsi bw'ishaka rya CNDD-FDD. Yagize ati FBL abarundi irashimangira ko yiteguye guhangana n'ibibazo byose igwanye CNDD-FDD kugira ngo ibohore igihugu cyacu kiri mu bibazo. Yasobanuye kandi nuko Uburundi bufite burimo ubukungu bwabo bukomeje guhungabana, ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye bukomeje kubiba amacakubiri n'urwango mu Barundi. FRB abarundi niyo yigambye igitero cyo kubirindiro by'ingabo z'u Burundi muri komine Mubayi mu ntara ya Cibitoke mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2019 ciciwemo abasirikare 38 abandi 100 baburirwa irengero. Mu yandi makuru nuko ivyambu za Goma Bukavu bigiye kuzabikora amasaha yose. Guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru washyizweho n'umutwe witwaje intwaro Bahati Musanga Erasto yatangaje ko ivyambu za Goma na Bukavu bizatangira gukora amasaha yose guhera ku minsi 17 y'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Bahati atanze ubutumwa nyuma yaho abagwanyi ba M23 batangiye kugenzura ibice by'ikiyaga cya Kivu ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva ku minsi 16 y'ukwezi kwa kabiri nyuma yo gufata umujyi wa Bukavu. M23 yatangiye kugenzura bimwe mu bice by'ikiyaga nyuma yo gufata santere ya Minova mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo tariki ya 21 z'ukwezi kwa kwanza uyu mwaka. Ibice byacu igenzura byiyongereye ubwo Goma yafatwaga nyuma y'iminsi 6. Ingendo zo mu kiyaga zihuza Bukavu na Goma zakomwe mu ngokora n'imirwano yamaze ibyumweru birenga 3 ihanganishije M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Guverineri Bahati yamenyesheje abatuye muri iyi mijyi yombi ko guhera saa 12 za mu gitondo zo ku minsi 18 ko aribwo bazasubukura ingendo zo mu kiyaga cya Kivu. Iki cyemezo kiri mu murongo w'imyanzuro y'abakuru b'ibihugu zo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC ndetse n'uwa Afurika y'Amajyepfo SADC basabye ku minsi 8 nk'inzira z'ingenzi abaturage banyuramo zifungurwa kugira ngo bakomeze ibikorwa byabo by'iterambere. Reka dusubire muri Kongo gato. Bukavu ubuzima bugaragara nkaho bwagarutse mu busanzwe. Ku munsi wa gatatu inyeshyamba za M23 zigaruriye umujyi wa Bukavu. Abatuye muri uyu mujyi baravuga ko ubuzima bugenda busa nk'ubugaruka gahoro. Gusa imipaka ihuza uyu mujyi n'akarere ka Rusizi mu Rwanda iracyafunze. Ni mu gihe hari bamwe mu banyekongo basaga 300 bambutse umupaka wa Bugarama Kamanyura bavuga ko bahunga i Bukavu kubera imirwano ihabera mu kibaya cya Rusizi. Bamwe mu banyekongo bavuga ko bahunze imirwano ihabera mu kibaya cya Rusizi ku ruhande rwa Kongo. Abo bari mu ngeri zitandukanye, abagabo, abagore n'abana, ndetse ubona bahangayitse cyane. Umwe mu bari bahunze agira ati abasirikare benshi bamanutse Kanunga, abandi bamanuka Ngoma, bararasa amasasu menshi cyane buri kanya. Nyuma yaho bongera kuzana n'abandi basirikare baraza nabo barasa cyane, tukibaza ngo ese ni M23 ariko twe ntitubizi. Twasize imiryango, twasize amasambu, twasize ibihingwa, ubu turahangayitse ntacyo kujya dufite. Batubabarire baduhe amahoro. Turasaba amahoro gusa nituze twese tubeho tunezerewe twunze ubumwe.
mwakoze kubana natwe kuri Minembwe TV. Uyu wari umwanya w'amakuru. Nimba utarakora subscribe uyikore uzoze ubona amakuru ku gihe. Iyi ni Minembwe TV, njyewe nitwa Nkunda Yohana Dusere.